Gayarisun entonces, Ya. Daisy. Ari. A ver, Willariwaigu pitas kanki, may pitas pagarikurganki, mashkawatayoq kanki, y maraigutas kai que chosimita kunankama parlanki, a ver, Willariwaigu. A ver, noga kani pirke yastamanta, pero iskay ma. Sosta watayu ripuni sipe yastaman. Noga abuelita iwan tiyakuskani pirkepi, pero abuelita egak oltani manta. Oltani tapakari ladumanta, laumanta. Entonces paiga abuelito iban casarakuspa, hampun ichuraya yastaman. Ichuraya yastaga parotanimanta iskay hora hina. Autopirinaygitian, chaymantata media hora tahina, yaykunaygitian ukhuman. Chay yastaman entonces mamayga, porque mamay chaypi pagarikura. Mamayta hampun pirkipi wasi rantikura, mamay papa suy trabajas kango, entonces abuelita iban sagar pa orangu, pero pirki yastapi. Chaymanta noga estudianaypa, ripuni sipe yastaman. Imaraykuchus hermanos ni hagay piña karanga. Entonces apita y abuelita iban casarani, ama yaki con gancha uñayara. Entonces apacapuangu sipe yastaman. Chanta noga cani 25 años, 24, mira 25. A veces ya payukuni nira, no sé, umaipi. Chanta noga kai hatun yachaywasipi estudia kushani. Y matawan uyarikiman. Ari sumastra kay chosimita parlanki, chari. Ari. Familia yipi, ayu yipi, piwan pa kay chosimita parlanki. Ya. Noga uña kashaspa, mamay ongoyura. Entonces, hermanaywan causarán. Hermanay casi iskaiwata kamakarani, iskaiwata mantata, abuelita iwan ripun. Hermanaywan uña nira ancha parlaya changuichu, pero entienden guiño. Primero castellanuan casarán. Chantata abuelita iwan ripuni iskaiwata casi 15 watayuña, porque mamá y papá soy trabajas kan. Entonces casi sostawata y kamano abuelita iwan kani. Hermanos ni iwan parlas kani castellanuta, abuelita iwan quechuata. Hermanos nita quechua castellano, ajinata. Entonces no gajina ya chakuni, mamaita recién casi 11 años niño. Mamaita parlan quechua castellano, noga quechuata abuelita iwan yachakurani. Kunankama mamaygiwan kay quechusimita parlankichu. Ari, a veces, por ejemplo, kaimanta chayaytawan wasiman ima cuento tapis, ay mami tía iri imanira risangita. Noga piensani quechua simipi aswan achitu yarikun. Castellano pi uyasungu ari interesante, pero mana kikin sentimientos. Quechua pi ay natachu nirirasun, ay imanirasun chantay aswan imanikiman achitu miskisitu astawan mut imi hurishas página. Entonces chaypi sigi mamaywan noga parlani. Papá suypis quechuata parlan. Nira abuelita iwan pushastin cuarto más ricaigu hermanos niwa ricaigu. Entonces abuelita y más marita niriwaiku don camachito manta uyariwaiku ima cuentito taps uyariwas kaiku. Entonces chaypik alto kamampatapi chistoso parlaricos kaiku, adivinanzas ruaris kaiku. No gaiku maya chachukaiku, ¿no? Adivinanzas chayku nasta pay uyariwas kaiku. Entonces pay uyawasayku imagina daiku pis inventayukusunchi kay castellano pino ganchi yachanchi a ver kikinta quechuaman apana chay gayuman a ver adivinanganchis porque payga imaynaniwas kaiku imas mari hagayqaqapi bandera laphakushama. Ay, pero imata la abuelitay, porque mac alto palabras tachu yachascaico, ¿no ve? Tumpa no hay cupis yachacushal, imata la abuelitay, la pamana yachangi, tanta hinata guaira la pasha. Ya. Entonces, payajina ruawanchi, no ganchi castellano manta, aparusun quechuaman, a ver, paya tiene gachos ni que. Entonces, hay unas ruas que hay chaypi, son más tablitas y van para las caico. Hermanitos niki,
kaisimita parlankuchu porque waq familias ni mana kaisimita sumaq waq familiapi wawa sumaq parlan waq wawata mana parlayta munanchu gan chayta rikunkichu. Noga soy kakani. Hermanos niga, por ejemplo, cuentan curas hermanaiga, casi 46 niños en la casa. Cuentan papás niga, mamaiga 67 papás y 68 hijos. Entonces, para alguna curas con las cango, mamá iban abuelita son más que para las cango. Pero kai hermanos ni pahuawas ni sobrinita más que para la monacho. No sé, engachusca y machos sí, pero más para la monacho. Joven yaras cachaspa, guagua yaras cachaspa, escuela picachaspa. Ay, no mami, no abuelita. En la cocina. Chanta, pero colegio man ya hay hasta información, gampis curiosean y chayman pacha umampi cambian pensamiento, entonces abuelita y más marita, recién tumpaja tun yaspan, no sé, umitanchos cambian, interesa cuigayarin. Entonces no gaigo abuelita y sobrinitos ni tapis resira, porque hermanos ni hatuchas ni caranguari, guaguas ni uña casi sobrinos ni cuentan 20, 21, casi mitas ya caigo. Entonces sobrinitos ni van y mayaigo caigo, ay tai uscuti ustia y callarata. Papá soy hermana ya yukar, entonces ongosan yakar wasi manhampura, entonces ay tiay takiri ya achito takirira mani maik anoga takih uyari chukani quechua pitakirin pero macha y takita noga ni radio pini maik amo uyarira ni chu carnaval pitakih kangunin kunan recién ni imati magrabarani ari chinkapunku chari Chincapongo y mapoca polleritas y manispachata kirira. No gaigo sobrinitos ni iban, hasta sobrinitos ni iban caigo porque hermanos ni mawasi piñacho cangari, la umaña ripongo, esposas ni cango, entonces sobrinitos ni iban jamus cango, chaipi. Parlaris caigo, tú que más raris caigo. Ari. Familia yipi sumaj caigo, Ari, pero a veces manaña gan familia kiwan caspa, a veces con gang, por ejemplo, hermana ega, a ver, guasin manta, como ma abuelita iwan chucara, zapayan causas hermanos niwan, claro, paiguna puro castellano si mi parlas gang, no gas curas ni cuentan 28 y casan. A veces para la brasta, mana pronuncia ya tincho, una y llama parlancho, entonces, por ejemplo, imani yiman kai explosivas ningo, digamos, puti, hermanos nitas así yo con gari, puti, y machay puti, ni ya despacio yo con gari. Chaimanta penga kunku, enga chingo. Pero parla, ajinapis pengas pacaspa. ¿Parlan o mana parlan? Parlan. Ay, mami, ama molestaba chungucho. Ari. No gapsajina rikuni hermana ipis. Ari? Hina waja yahta pikashan. Ay, con gapuni mana parlaita tinicheni. Ay, que mana parlaita nada. Ari, no rikuni. Pero tatanchah, mamanchah, ancha kusikunku kai siminchah manta parlaspa. Ajina no rikuni. Y chapis ñawpahta no gapis. Mana penga kustani, pero mana imarayuch mana para que chata calle parlaita ya charganicho wasipi ari pero chaimanta mana pero ajina ganinki wiñaspa umancha cambian ari entonces wajina no ganen venga con sinari mananya ni argani entonces charay gupis no kaisimita aswan parlani aswanta monakuni entonces chay chanta mamá y tatay no kaisimita parlani paigona aswan kusikunku
orgullo hinaga riconi, entonces chaywampis aswan parlaita Ari, kusikunku. Por ejemplo, noga kawakani, kuntampis kawani, abuelitos wan manipi parlay monancho, o uchika runa, por ejemplo, abuelitos no kawani, papasos ni, mayorcitos ñakan, claro, no gaigo parlaigo, pero papasoy pa ya taman y churaya manrini, ashka runasta hina abuelitos ricuni, wawas ningu castellano, pero paiguna me entienden gucho. Y mata, ja, aina ningu. Entonces, yakikungu. En cambio, no ganchi uyaritinchiga kusikungu y piwan parlariku kapun. En cambio, si no ganchi parlanchichuma, mana pisimiyuchu kangu manhina mani maninguchu, yakisga yapurikungu. Aria hina ichari, Ana Daisy. Ya, chaykama, parlay kay simimanta, kacha simimanta, kunan, Daisy, parlariway kay ñawpaq mijuramanta, a ver, mijura, gaya chanki kay quechua ayupi, imaymana yachaykuna kanku, chantaga kay mijunaga yachaywan imahamun, ajena, a ver, relato tiyan, a ver, willariwaygu imata kay mijuramanta. Ari, noga willari munasharaykichik yuyuphuti manta. Yuyuphuti wakin runa pero ningu cojo pollo. Pero hagay noga pueblo ipiga yuyuphuti ningu. Kay yuyuphutiga febrero fechapi hina. Waikukun. Carnaval, es carnaval. Saraukupi tian hierbitas, alta hojitas, entonces chaita tutita manta, charpoyara rosiyuras cani, entonces chaipi recogemungu, ojarimungu, wakin sapinman pachat irangu, más importante porque ganga saratayin puchanaykitian, khawranaykitian, wakin sapinman pacha orkhorpangu, si sapinman pacha orkhorpangi chaga na abuelita ganaman apa gochaman porque yaku campo picancho gochas man apana entonces chaypi o si no mayuman pero así man aswan gayaga gochakar entonces chayman apah kayku yuyuta gochaman apangi entonces guitas ni llanta itinaykitian chay apasaykimanta aswan wawitusiata porque uramantaga machuña machayaya tingachu entonces mayangi iskay yakumankin sayakuman ala kachin yusina tian ari yusichinayki tian sino mijunayki kachi entonces ya chayta apay mayaytawan kutichinki cocinaman chaykamata ganga wahta ningi papata ayaramuy porque papapis hagaypi pogon ya entonces ayamunga pero papas ganira sumas pogosachu wawasyara entonces chay papataga pelangi pero ma cuchilluwan solo rasparungi sip'ita yusin sip'ita puka-pukita hina yusin entonces chayta wahmankaman churayunki k'onchaman yuyuta mayasaykitata uhnin mankaman churayuyankita iskay mankapi chay ashanankamata enqarispa cebollata tomateta ajotawan picarunki ya papayki llankarinki chayañachus phataphatis hina kanantiyan yuyupis clarito lluchirinki chay palitos imatanikun chay guitas ninta ana apirinki phatarinchaqa ya listoña orkhonki ya ch'umanki iskayninta uhlawmanta mut'ikipis imapis kampunicha chayta churinki chaypi kasaykitata tostanki aceititutawan kachisitutawan ch'umaytawan yuyutaqa ahnitu ñat'unki quesitusta hina ruwanki mashkha runapachus wayk'unki ahnata calculana pero quesitus hinanki ya verduray chayayunña entonces papata wathimanta q'unchapataman churayunki ya yuyuta tostasharanki chayman churayunki
wiritata papata chay chishaspa churanki chaywan aswan cosa, ¿ya? Entonces pataman hich'ayunki chay tostasaykita yuyutawanña chay quesitos hina ruwaranki chaytawan. Entonces yuyu verduritas nigima chaytata hatun kucharawan mama kucharawan takarunki astumpa patasa hina kanantiyan llamirinki misk'isito kanantiyan o sea sumaq saborcito yuji chantata ya wahyanki mijunkichik chayqa a veces febrerupi para tiyan, ¿no ves? Para entonces ya k'altu reunikunkichik chayta mijuyunkichik mut'isitukichikta chantapis chay tiempopiqa ovejas, cabras lecheta qonku. Entonces kapusunki chayqa quesitutapis patanman churayunki chaywan aswan misk'isito ari ahinata ari ahina ruwakuna chay yuyu phuti ari. Entonces mana aychawanchu ruwakuni chari? Ma aychachurankichu. Ari, chay noqa ayin chay porque kay llaqtapi runaqa aychapuni mikhuyta wanan chari. Ari. Waq llaqtakunapi quechua llaqtakunapi noqa rikuni mana aychawanchu sapa día waykuna. Chiqchu. Chari ahina kawsa. Ari. Ancha aswan sano ahina noqa rikuni. Ari, imaynata ma wawa mihuqtin mana kayta mihunayki tiyan chaywanpuni thuru kankiya ayna niq abuelita ari. Ari chayrayku abuelitanchikqa kunankama casi 100 años kama chayanku paykuna ari abuelitay casi 99 yuq wañupun. Chari? Y pay maungorachu sumaq sanito kara solo uskuti no sé imachus pasan doctor man apayku Gilatku yakanaka han alptaseñaniti aymara quechua parlaña kutichimpuyku wasiman astumpa lastima ya kara chanta ya chaykamaya ma pero por ejemplo noqa kay llaqtapi rikuni hatun runasta llaqtapi kawsaqkuna casi 70-80 pacha ongo kuyanku ima ongoypis hap'iyan pero abuelitayma chaymanta sumaq thuru kara thuru. Ari noqapis rikuni ajina ima suti karqa? Abuelitaypata Dionisia kara Dionisia Maldonado kara. Dionisia. Ama Dionisia Quiroga Maldonado kara ari. No, chay mijunamanta parlaspa mijunaqa imaninkiqa noqa mijunaqa hampiwanchaq ajina noqani porque alli mijunayki tiyan allin kawsanaykipaq ari imaninkiqa chaymanta ari abuelita sumaq mijunki verduras mijunki kay lakhes tukuyma campupi mijukun quinoa lakhespis sopaman churayunkiman en vez que perejil chaykunas lakhesitonta churayuwa entonces tukuyma mijukun y omertapuni mijuspa sumaqta kawsanchik noqa piensani umacharikuni abuelitas unayta kawsakanku ashka watasta kunan imanchikpis nanawanchik mijunapis ancha aycha mijuspapis ongonchik entonces noqa piensani unayqa según naturaleza gozanman hina pachamama gozanman hina tukuy tiempo kay tiempo kay mijukun kay tiempo kay qoshan kay mijukun ayna ruwakuq kara entonces igual chaypis tal vez astawan unayta kawsachik abuelitas ninchikta ajina noqapis ajina rikuni chay cojo polloqa noqa chayqa cojo pollo hina riqsini pero quechua simipi ima sutikurqa yuyuphuti ari imarayku qaninki kay quechua porque mijunaqa campo quechuapi tiana quechua yupi tiyan ari pero waq sutiyuq kunan purinku chari imarayku pero chinkapushan chay
Guatemala igual. Yuyuputi. Ari. Ari. Chay no cajina, una chay gamana de 5, pero cojo pollo. No, cojo. Yuyuputi. Ari. Cojo. Joaquín Runa resingu cojo pollo. Ari. Cojo pollo. Ari. Cajina no agarré. Pero no ari nada chay cosa. Sí que chay pisotillos tian. Ari. Y maraigo runaga gongapun. Ichapis kangman mana yachankuchu. Por ejemplo, runa kangman solo castellano simillo. Entonces piningman chaga cojo pollo, allá cojo pollo. Pero huastas kangman chay sigi parlakun, entonces normaliza kapungman. Y como parlaininchi runa manta y no ganchi apaychanchi, entonces tal vez chayraikus chinkapushan, pero mana chinkapunanchu porque no ganchis pata, ¿sí? Entonces cosa kanman sigi apaychana chay sutista, chay yachaykunasta tukuymata. Ari kisiminchikpi y aswan kachito, igual chay parlas porque abuelitos ninchista paykunaman yuyarikunchi nata. Ari entonces ana de simi kunanga yachaywan ibarwaka. Ari yachaywan ibarwaka. Ima mihunawan aswan resinti chay kay quechua sutiyuhkan. Resinti wah mihunaqa. Wah platusta. Ari wah platusta. A ver, a ver, wasipi no gaigu ajina ala junto chakuspa, waik'urita puni yachay guajna una y mihunasta. Por ejemplo, ispiña kunan uyarinini kasangu masitas hinchadas ni casa. Pero mana chega ispiña wakin laduspik ispiñu ningu. Ari piri imasta yachayman kuin umayman mana hamuanchu. Lawa mamaywan parlarispa chayman yuyarini ari, pero ajinaya a veces ripun arima con garpani. Entonces mamaywan parlaspa ari chayqa ari kuintan mana casa con garpani. Tukunapa hanalaisi ganya chanki kayaka kay audioga kay grabación ka imaymana runaga noganchajina jóvenes warmi qarikuna payguna uyarikungan kay. Entonces wajkuna kayqa kaykachuasimita parlaita penqa paypaq mensaje goita nita tinkimanchu. Ari, a ver, no ganiman engakuychischu porque chayqa no ganchis representawanchi. A ver, waslau llaqtaman rispa imata ganninki, o sea, imata especial ganta ruasunki, porque was llaqtaman kay culturangu kay, pero gan simiguita miski simi, entonces chayta valoray. Amap engakuychu chantapis nisuman no ganchis bilingüe kanchi mau gayuyatachu parlanchi, entonces amap engakuychischu chantapis abuelitos ninchista machurrunasta kusichinchis parlaspaga y chantata kay conocimientos yachakuskuna machinkapunchu ima gan por ejemplo kanchaman rispa o autopi hatun abuelita yusimun parlaringi mayhina yachayniyuq kanku solo gan basta ninaytian imaynaya o bultitos nigi yanaparusaykichu ya ay wawitay cosa es más, no te vas a poder bajar del trufi, ¿no? Porque te está parlashasongi gayompi suma cuentosta o tiaman
ima chismesitutachus nimashaqanirishu o ima yachaykunastachus tukuima willarisunqa. Entonces noqanchik kallpachananchik tiyan qallunchikta y parlananchik tiyan kay hatun runaspaq ima, porque paykuna mana uyarisachu kanku o noqanchik ma uyarimunanchikchu, chayta noqa niyman. Pachi, Ana Daisy, kaytaman.